тайёраи махсуси Азия Плюс ба самти шаҳри орзуҳоятон парвоз мекунем ва шумо сафари хушобу барорро таманно дорем. парвоз 107 бо ман меҳрубон зокирӣ дар Азия Плюс. салом дӯстон, шунавандагон, нафароне ки пайваста бо Азия Плюс ҳастед. Як рӯзи ишқ, як рӯзи муҳаббат, як рӯзи пур аз шодиву нишод ба ҳамаи шумо азизони дили дидаамон муборак бошад. Ва боварӣ дорам ки хастагиро эҳсос накарда истодед. Имрӯз боз ҳам таппиши дил, гардиши хунҳо дигаргуна ҳаракат дорад, зеро ки имрӯз рӯзи воқеан ишқ аст азизон. ба якдигар бо меҳр, бо муҳаббат нигоҳ бикунед, табассумҳоро ҳадя бикунед ва бо ишқ ба якдигар изҳори муҳаббат намоед. Ҳамин аст ки зиндагӣ зебост, ҳамин аст ки зиндагӣ боз ҳам рангу таровати дигар дорад. меҳмонони олиҷаноб дорем инавбат дар студияи Азия Плюс ва боварӣ дорам ки ба ҳамаи шумо кайфияти идонаро мо имрӯз бахшида метавонем. хоб бо меҳр, бо муҳаббати беандоза ду ошиқе ки ишқи онҳо афсона, муҳаббаташон вирди забонҳо ва оилаеро онҳо бунёд карданд ки воқеан боиси ибрат аст. азизони дили дида, ҳар муносибаташон, ҳар рафторашон барои зиндагии муосири мо, барои ҷавонони мо боз ҳам шоистаи таҳсину офаринҳост ки боз ҳам аз инҳо омӯзанд. азизони дили дида, хоб дар дунё ҳазорон ҳазор ошиқон буданд, ба монанди Лайливу Маҷнун, Юсуфу Зулайхо, Ромео ва Ҷулетта, Тоҳиру Зуҳро. ҳар чӣ қадар бубинед ки дар таърих кӯшиш кардан, онҳо ба висол нарасиданд, лекин қаҳрамонони имрӯзаи мо бо меҳр, бо муҳаббат ба ҳам омадан як ҷо истиқбол мегирем. бо таронаи махсуси ёр ёр тӯй оғоз мешавад дӯстон. شبی دل بندان یاران مبارک، دل خندان و گل خندان یاران مبارک. از شادی پیوندان امید دل ها، امشب شود ده چندان یاران مبارک. امشب شبی دل بندان یاران مبارک، دل خندان و گل خندان یاران مبارک. از شادی پیوندان شب شود ده چندان یاران مبارک. یار 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 یار، دل خندان و گل خندان یاران مبارک. یار 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 یار، داماد عروس دل بندان یاران مبارک. гулхандону дилхандон онҳо омаданд бо меҳр, бо муҳаббати беандоза. имрӯз меҳмони олиқадри студияи мо ҳастанд. яке аз ровиёни хушсадо шинохта дар самти журналистика низ фаъол аст. ӯ дар самти муҳофизати ҳифзи ҳуқуқ низ боз ҳам хондааст, таҳсил кардааст. бисёр духтари донишманд, ҷаҳонбинӣ васеъ дорад ва айни ҳол блогери шинохта аст. Сабринаи Назри, хуш омадед. хуш омадед, хуш омадед Сабрина. ва инчунин шавҳари меҳрубониашон, оне ки ба касби худ содиқ аст, яке аз барберони шинохта машҳур, имрӯз боз ҳам барои дастгирии оилаи худ ҳатто ҷонашро фидо месозад. Абдулло Шарипов, ин ошиқонро хуш омадед мегӯем. Абдулло, шумо низ хуш омадед. аспи сафед ханда кард, Абдуллоҳ ҷон ханда кард, аз мобайни ҳазорон ҳазор духтарон Сабринахонро сайла кард. вақте ки шуморо сайла кард, вақте ки шуморо интихоб кард, чӣ қадар хушбахтӣ барои як зан ки як ёри мувофиқро барои худ дар ҳаёт вомехӯрад. ҳамин не Сабрина? албатта сараввал мехостам саломи худро ба кулли шунавандагони Азия Плюс, ҳамчунин ба бинандагони доимӣ ютуб канали Азия Плюс, умуман ба мардуми сарбаландам бирасонам. рӯзи ошиқон муборак бошад, ба тамоми ошиқон, ба ҳамагон муборак бошад. рӯзи хуш дошта бошанд. беҳтарин, хеле хушҳол ҳастем. хуб, Абдулло, кайфияту чӣ тавр аст? бисёр хуб. салому алайкум бинандагон ва шунавандагони радио Азия Плюс. имрӯз мо бо шумо ҳастем, Абдулло ва ҳамсарам Сабрина. бисёр шод ҳастам ки моро ба ин радиои бисёр машҳур, бисёр чӣ хел гӯям, як радиое ки
ҷаҳон бале бале воқеан ҳам дар тамоми кунҷуканори ҷаҳон мешунаванд мешунаванд моро даъват карданд ва имрӯз мо бо шумо ҳастем. гуфтани ҳастам ки рӯзи ошиқон ба ҳама ошиқоне ки ба якдигар напайвастанд, ба шумо таманниётҳои нек дорам ки дар ин рӯз якҷо бошед, бо ҳам наздик шавед. дигар чӣ? ҳамеша ошиқ бошед. ҳамеша дар зиндагӣ ошиқ бошед, бошед. ба якдигар расед. хуб ишқи шумоён оғозаш аз куҷо аст? махсусан бисёр дар бораи шиносоии шумоён ҳар ҷо шунидаем дар мусоҳибаҳо, лекин ҷузъиёташро агар ки мо гап занем худ чӣ гуна оғоз ёфтааст? сабаби шиносоӣ ва наздик шудани мо ин ҳамон пандемие ки буд, ҳамагонро дар хона шинон, ҳамон чиз сабаб шуд. Шояд ба бисёриҳо ин пандемия чӣ гӯям рӯзи бад оварда буд, рӯзи зиқӣ оварда буд, вале ба мо хушбахтӣ овард. Ҳамин пандемия буд ки мо наздик шудем, якдигара дӯст доштем ва оқибат ба хонадоршавӣ оварда расон. бисёр духтарон ноз мекунанд. шумо ноз кардед дар аввал? чӣ хел шуд? бале ё дида замону дил гуп зад? чанд моҳ ноз кардам. аксҳояшон дар ҳамон инстаграм буд? тариқи бале. инстаграм суҳбат кардед? аввал шиносоимон аз ҳамон ҷо сар шуд. Албатта пеш аз ин дидагӣ будед ягон маротиба? медидем рости гап. Акнун чӣ хел аст, шаҳри мо майда аст, умуман ҳама якдигарро ранге ки мешиносад, дар бисёр ҷоҳо вомехӯрдем, ҳамин хел салом алейк будем. бо инам шавҳарам Абдулло аз паи кораш мешуд, манам аз паи мисол корборам шинос будем, медонистем ки абдулло, шумо чӣ хел якумин бор Сабринаро дидаед? дили ният аз шумо пайдо шудааст? чӣ хел пайдо шуд ин дили нияти? мисол Сабрина розӣ мешуда бошад ё не? чӣ кунам? чӣ хел тофтем? рости ҳамсарам назди ман ҷияношам меовард барои мӯи саркӯтоҳ кардан. дар аввал кам нигоҳ будан? ягон ҳиссиёт аз тарафи намедонам ҳиссиёт албатта ки пайдо мешавад дар ҳолате ки ҳамсӯҳбат мешавӣ бо ягон духтар ё ин ки духтарам ки бошад бо писар. мо рости ман мӯи сар кам мекардам, якчанд маротиба назар мекардам, ҳамсарам ба ман ба як меҳр, ба як муҳаббат назари зиёд мекард. баъд дар фикрам омад, дар андешаам омад ки ҳамин духтар духтари хуб аст, чеҳраашам гарм аст. ба ҳамин хотир рости якчанд вақт мо дар кушодашавии тарабхонаҳо, дар ҳар ҷо вомехӯрдем, дар кино рӯбарӯ задем. баъдан як рӯз дар тариқи интернет мо суҳбатам мекардем, салом алейк ҳамчун дӯст. баъдан дар сторисаш дидам ки фатҳаи арӯсӣ, либоси арӯсӣ ба бар кардааст ва ман навиштам ки салом духтараки хушрӯ, ба модаратон домод дар кор нест? дарҳол ҷавоб гардонд ки бале дар кор аст, домоди хушрӯ чаро дар кор нест? ҳамин хел дигар мо суҳбат кардем. баъд аз якчанд моҳ сари мақсад омадем ки тӯй кунем ё не? бале, якчанд моҳ ман омӯхтан дидам ки духтари бо тамкин, бо маънеи сархам, бо эҳтиром. аз габи шумо набаромад? набаромад. ҳар чӣ ки хостам ба дилам рафтор кард. барои худ мақсад гузоштам ки ҳамин духтарро бояд ба занӣ гирам. олиҷаноб, лекин ҳозир мумкин дар роликҳо ҳам дида бошед, духтарҳо мегӯянд буватома мошини чӣ келини мошиндор дар кор неми гуфта. махсусан ҳамин гуна ҳолатҳо зиёд шуда истодааст. лекин бубинед ки ишқи романтикӣ ва ишқи воқеӣ Сабрина ва Абдулло аз куҷо манша гирифтааст? як ба сартарошхона омадани Сабрина, махсусан бо ҷиянҳояшон ва нигоҳҳои сирдори Абдулло ҷониби Сабрина тавонистааст ки дили Абдуллоро ба Сабрина бупайвандад ва ҳамин гуна муносибатҳои онҳо бубинед ки то ба дараҷае расидааст ки онҳо ба қароре биёянд, як оиларо бунёд созанд. Сабрина, вақте ки ин таклифро аз Абдулло шунидед, чӣ хел эҳсосот шуморо фаро гирифт? вақте ки мо наход ҳамин бошад, акнун орзу карда ки шаҳзодаи ман гуфтед? вақте ки мо суҳбат мекардем, рости чӣ гӯям, дудила будам. як дилам мегуфт ки мегирад, як тарафи дигар мегуфт ки намегирад. ва ҷомеаи мо чӣ хел аст, бисёриҳо тарафдори он нестанд ки махсусан рафиқо, дӯсто, дугонаҳо мегуфтанд ки вайтия намегирад, гап назан, бо камтару афтода мешудам. вале умқи дилам мегуфт ки не, мана гӯш кун, чӣ хеле ки худат мехоҳӣ ҳамон хел рафтор кун, ҳама вақт дилата гӯш кун. ва ба дили худ рафтор кардам, гӯш кардам.
ҳарчи ки мисол абдулло гуфт ба гапаш кардам на оқибат баъд ами хонадор шудем. беҳтарин. тӯҳфаҳои олиҷаноб, зиндагӣ, кашмакашҳо, ғурбатҳо, баъзан нозукарашмаҳо, хафа шуданҳо, афсӯс хӯрданҳо, ҳар гуна ҳолатҳо мешавад. пастиву баланди зиёд дорад ва дӯстони азиз, баъд аз реклама мо албатта бармегардем сари ин мавзӯъ. боварӣ дорам ки моро тарк намесозед. тариқи Avis Plus TV аз YouTube канал моро мустақиман тамошо кунед азизон. имронҷон, чаро сурфа мекунӣ? Касал шудӣ? ҳангоми сурфа мо чӣ истеъмол мекунем? Ламбратин.
дар рӯзи махсуси ошиқона албатта чӣ хеле калакай муаррифӣ кардаем шумо аз суҳбаташон огоҳӣ пайдо кардед. Абдулло Шарипов ва Сабринаи Назрӣ яке аз оилаҳои хушбахти диёри мо ҳастанд. бори дигар хуш омадед меҳмони олиқадри мо. ташаккури зиёд. хеле хушҳол ҳастем. ва баъдан тӯй шуд бо як дабдабаи хос бо ҳама меҳру муҳаббат ёрон дӯстон табрик вай Сабрина Абдулло бахти дигарро ёфтанд. аҷоиб аз тӯй чӣ хотираҳо монд аз ҳама лаҳзаҳо? ҳар вақте наворо тамошо мекунем албатта як табамон болида мешавад. ина айни ҳол мебинам дар монитори шумо низ ҳамун рӯзи хурсандӣ моро гузоштаед. то ҳол чашмамро канда наметавонам. бубинед чӣ қадар ҳама дӯстон азизон пайвандон хурсандӣ доранд, шодӣ доранд. худам бовар мекунед баъди тӯй қариб 3-4 моҳ фақат аз ютуб канал тариқи ҳамун телевизор тамошо мекардам. мисли як бинанда ҳаловат мебурдам. интои ки бошад ҳеҷ бовар надоштам. рости гап ҳамин қадар гуфти шумо ки ба дабдаба мегузарад. ин қадар хушрӯ зебо. Абдулло шумо чӣ эҳсосото доред баъди тӯй? баъди тӯй эҳсосот бисёр хуб аст. чӣ гӯям, аз ҳама хуби зиндагӣ ҳаме аст ки сари сол мо фарзанддор шудем. духтараки ҷигарбандамон Карашмаки ба дунё омад. зиндагӣ боз ҳам ширинтар шуд. ҳамсари меҳрубонам чӣ қадар барои ман азиз буд, боз ҳам азизтар шуд. аз кор меравам ба хона, духтаракам пешвоз мегирад, тамам боз ҳам болида мешавад. масъулият боз ҳам зиёдтар мешавад баъд аз фарзанд доштан. ҳамин қадар дар ютуб каналҳо ва инстаграмҳо ҳар гуна чӣ мегӯяд баъзе хайтярҳо ҳамин гуна хабареро паҳн карда буданд ки гӯё ки шумо фарзанддор шудед, фарзанди аввалинатон гӯё вафот кард. ҳамин гуна буд? не худо ҳамин нишона гуна диҳад. буд. мумкин онҳо барои просмотр ҳамин коро карда барои бошанд. просмотр бисёр коро мекунанд. худо нишона диҳад. не фарзанди аввалини мо соқ саломат таваллуд шуд. Карашма бону аст. худо ба шукр. бале ман медонам ки шумо соҳиби як духтарча ҳастед, лекин ҳамин хел хабарҳо паҳн шуд ки махсусан ҳамин гуна. лекин ман фикр мекунам ки ин хайтерҳо хосатан дар ҳаёти шумо бисёр дахолат мекунанд. беҳад бисёр бехейтам намешавад. ва ман ҳамин қадарашро ба худам мегӯям ки мо ки дар пеш ҳастем, дар аввал ҳастем ба ҳамин хотир. агар мо ҳозир ягон шахсият намебудем имрӯз дар ҷомеа, ҳеҷ вақт дар бораи мо гап намезаданд. ё умуман комментарияҳои ҳар гуна. ман аслан хислати комментария хондан надорам. Абдулло- аз ин чизо гузаштам. ман аллакай чанд сол шуд ки дар ҳамин шабакаҳои иҷтимоӣ ҳамин барои ман аллакай як чизи муқаррарӣ аст, одат аст. албатта бале. хоб рашк чӣ гуна аст дар оила Абдулло? рашк як чизе аст ки напурсед. як рӯз ба ҳамсарам гуфтам ки занакҷон бубин чанд тори мӯям сафед шудааст. гуфт хай умрам рафтаистай мардаҷон. гуфтам умр нарафтааст, ин ҳама рашк аст. ҳама аз бас ки зиёд ба ту ман рашк мекунам, фикр мекунам, аз ҳамун ҳисоб аст. хай ҳеҷ гап не. худо ба шукр. албатта вақте ки Сабринаро ин қадар одамон дӯст медоранд, вақте ки Сабрина зеби маҳфилҳост ва ӯ бояд ки ҳамин гуна дар хизмати халқ бошад, инро рисолати худаш медонад, ман фикр мекунам ки ин барои шумо бетаъсир намемонад. ҳар гуна ҳолатҳо аст, лекин фикр мекунам як сабри бисёр бузургро барои худатон Сабрина тақдим кардааст. бале баъзан вақт мебинам рашкаш зиёд мешавад. ҳамин алове ки дар гирифта мебиёд дар дохили Абдулло, чӣ хел хомӯш мекунед Сабрина? бо хомӯшӣ вақте ки бинам ин тезӣ кунад, ман хомӯш мешавам. баъде ки қараш гузашт, баъд гапҳоям мегӯям. дар он вақт умад. ин як сири оилавӣ аст. бале хайч хел аст. дар вақти одам асабӣ аст, қаҳр дорад, хуб нест туям бо ҳамин гуна ҷавоб гардонӣ. хомӯш меисти, баъде ки диди ки ва шуд, вай меёбӣ, вақт меёбӣ, баъд гапота гап мезанӣ. яке аз шунавандаҳои мо махсусан Рухсора навиштаанд ки падару модарам аҷоиб рӯзгор доранд. махсусан падарам бо модарам ҷанҷол кардан ё накардан ман умуман дар ҳаётам надидаам. лекин як хислати аҷиб доранд. мисол, падарам аз корхона меоянд, ба модарам супориш додаанд ки куртаашонро дарзмол кунанд, лекин модарам дарзмол накардаанд. падарам чӣ гуна муносибат мекунанд медонед? вақте ки меоянд мегӯянд имрӯз чароғ набуд Рухсора, мегӯянд аллакай модарам дарҳол мефаҳманду
куртаи падарамро дарзмол мекунанд ё ин ки махсан агар намаки хӯрок камтар бошад мегӯянд рухсораҷон модарат ин қадар экономист ки намакро эконом кардааст ин сири хушбахтии падару модари ман аст бубинед чӣ хел гуна муносиба мекунад ҳамин гуна ҳолатҳо ҳаст дар Сабрина ва Абдулло гуфтанд рости гап азбас ки мо намёк мегӯянд ку карашма бале ба воситаи карашма манда намёк медиҳад ҳамин гуна ҳаст мо азбас ки баъд аз тӯймон алоҳида зиндагӣ мекардем вақте ки фарзандмон ба дунё наомада буд ҳамсарам аз ӯҳдаи ҳамаи кор сари вақт мебаромад ман ин чизро ба назар мегирам вақте ки духтарчаам ба дунё омад кораш зиёд шуд баъзан вақтҳо буд ки куртаи маро ё ин ки бирӯки маро гарзмол карданда вақт намеёфт ман ин чизро мефаҳмидаму гарчанде ки духтарам майдаҳак буд мегуфтам ки карашмаҷон ман агар корда дер кардам дон ки модарат гунаҳгор аст бале бисёр вақт ба воситаи духтарам манда мешунавонад мегӯяд духтарҷон хай чӣ ба ин кора накардӣ яъне ки модарат чӣ ба ин кора накард гуфта ҳамин гуна намёк метед ҷанҷол намекунад хоб карашма то чӣ андоза барои хушбахтии оилаи шумо восита шудааст бубинед ин қадар як пайвандӣ мисол пайвандии пайвандро бозам пайвасттар кардааст ки наметавон як лаҳза ҳам ҷудо буд воқеан ҳам фахркунанда мисол хусур хуштоман хизмати онҳо низ дар мардуми мо рисолати келин аст бобати ин чӣ мегӯед Сабрина шумо чӣ хел буд дар оила муҳити хонадони Абдулло барои шумо чӣ гуна буд хуб хусуру хуштоманам бисёр инсонҳои хуб ҳастанд зиёд эҳтиромашон мекунам бе очаҷону бе дадаҷон номи онҳоро намегирам агар мабодо зиндагӣ чун гуфтем бепастию баландӣ намешавад мо ҷавоне мо метавонем зуд не баъзан вақт мешавад ки аз якдигар ягон чиза малол шавем ҳеҷ вақт хуштомани ман пушти писарашонро намегиранд ман пушти ман намегиранд мана дилбардорӣ мекунанд чӣ қадар хушбахте чунин хуштоманро доред ман намедонам дар кадом мазор дуо кардем ки чунин хусуру хуштоман дорам ба худо ҳама вақт аз ҳамин чиз ман ҳазар мекардам мегуфтам мешунидамда бисёр туё маъракҳода мерам баромад мекунам баъдан духтаракҳоям мебинам баъди ягон ҳафта ягон моҳ мегӯям зиндагӣ чӣ хел мегӯям ҷудо шудам аз ҳисоби оилаашон баъд вақте ки худам шавҳар накарда будам аз ҳамин чиз бисёр метарсидам мегуфтам ки худованд ба ман оянда аввал шавҳаре ки додӣ падару модараш маро хуб қабул кунад ва шукронаи аллоҳ ки имрӯз ман хусуру хуштоман на танҳо қай сингилҳои хуб ва ҳайварои хуб дорам умуман аъзои оилаашон ҳамашон беҳтаринанд чӣ қадар хушбахтӣ аз ин қидида хушбахтӣ барои зан мешавад магар ки ҳама аҳли хонавода ӯро дӯст медоранду мефаҳманд баръакс кӯмак мекунанд ҳатто баъзан хато мешавад ку аз ҷониби келин мисол ҳангоми пухтани хӯрок ягон надонистани кор мисол чӣ хел рӯйпӯш мекунанд чӣ хел наст ва хуштомани ман ина 70 чанд солаҳанд баъзан вақт то ҳол худашон барои шавҳарашон хӯрок тайёр мекунанд беҳтарин бале то ҳозир ошиқи ҳамдигар ҳастанд бе якдигар нафас кашида наметонанд бе якдигар ягон ҷо рафта наметонанд ва аҳамият медиҳам хуштоманам модарҷонам мехезанд барои хусурам худашон хӯроки дӯстдоштаи худашонро омода мекунанд вақте ки шуморо ба Абдулло додонӣ буданд аз ҷониби хонадони шумо ягон нафар зид буд чӣ хел буд ягон нафар монеаҳо буд не модарам ҳама вақт мегуфтанд ки ман дар кори ту дар зиндагии ту дахолат намекунам ҳама вақт нафареро интихоб кун ки мардро дар зиндагӣ дӯст дорад вақте ки ту дӯст дорӣ мардро дӯст надорад хушбахт шуда наметавонӣ вақте ки дӯст дошт ту як ҳаёт мисоли як умр хушбахт буда метавонӣ Абдулло шудааст ки мумкин ин саволро ба шумо ҳеҷ кас надода бошад лекин ман ҳамегона мепурсам шудааст ки Сабринаро ба шумо бад карданд ростӣ бад кардан ихели нафарҳо хеле зиёд буданд лекин ман фикри худамро кардам феълу рафторашро нигоҳ кардаму аз таҷрибаи суҳбатомон вақтое ки мегӯянд ку чӣ тавре ки мегӯянд вақт муайян мекунад ман якчанд моҳе ки ҳамроҳи Сабрина гап задам ҳамсарам суҳбатҳо кардем феълу рафторашро дидам ва гуфтаҳои он нафарҳо мувофиқат намекард гуфтаҳои вай дигар буд Сабрина дигар духтар буд ба ҳамин хотир интихобамро кардам тамом қатъӣ ва аломати хитоб гузошта шуд
دختر وقتی که بودید آزاد بودید پرنده همیشه در آسمان وقتی که شوهر کردید کدام خاراکتر رو بعدم گم شد از شما صبرینا؟ خاراکتری چی فرقیت است کلینی و دختری؟ چی فرقیت رو دیده؟ خیلی فرقیتی کلان دارد. وقتی که من آزاد بودم راستی گپ اختیار در دست خودم بود. هر وقت میخواستم از در بیرون میشدم با بیرون میبرامدم. حاضر من هر کاری میکنم به اجازت عبدالله نمیکنم، به اجازت شوهرم نمیکنم. هر چیزی میشود طریق نباشدم طریق تلفن میگم که همین خیلی کار است به مسئولیت به هیچی نمیشود. بله همین گونه یعنی اختیار اول بله اول اجازت میگیرم بعد یک کارو میکنم. پیش این چیزا نبود، همه چیز خودم. برای هر یک زن فکر میکنم که این چیز حتمی است، اجازت از شوهر گرفتن، احترام شوهر رو به جا آوردن. چون که مادر من چطوری که همسرم گفتن 78 ساله هستن، یگان جا به اجازتی نه تنها اجازت بلکه میپرسند، گرچند پدرم اجازت هم که تیم میپرسند که به همین خجور روم یا نه. میشود وقتی که میگویم مادر جان بیاید قطعی ما بستین همراه ما یک شب استید، میگوید که آخه پدرت میخواهد نمیخواهد، میگم دادم گپ میزنم میگه که خیلی گرچند پرسیم ما بودو که نمیخواهم مسافر پیر شدگی ما باید خوراکش خودم تیم در نزدش بودنم شرط است. به همین خاطر فکر میکنم که احترام همسرم در رفت زندگی حاضر که خوب است، در رفت زندگی از مادرم باز هم عبرت خوبتر میگیرد انشالله. بهترین در اویله تربیت افتید که خود معلوم است از رفتارتان و حرمتی که نسبت زن دارید. امروز که جامعه ما برای برابر حقوق زنان و مردان کوشش کرده ایستادن، در حقیقت چقدر یکدیگر فهمی زیبایی تاجیکانه دارید. و ببینید صبرینا، مخصوصا لحظه‌ای که عبدالله بیمار شد همه حالتو بود؟ بله. بله. چقدر نسبت کردن؟ یا وقتی که صبرینا بیمار شد؟ اکنون یک چیز را گویم. همون وقت با توی دورید یک نمیدونم چی کاری بسیار دورید باز. وقتی من بیمار شوم شوهرم بسیار غمخوری میکنند، حتی خوراک میتید، حتی در حال میرود از داروخانه دارو میبیارد. باور میکنید در یک شب مرا ساز میکند. دارو میدهد. بعضا وقت بود که تبم بلند میشد، کم خیلی تاو میکردم و خیلی خودش همه را برطرف میکرد. و وقتی که شوهرم بیمار شود فکر میکنم در نظر خودم من اهمیت میدیم، ولی بعضا وقت میگوید که من بیمار شوم کم توجه میکنم. بعد حاصل کرده گفتم که آخه پشه پر زند جانی من تو بیمار میشه. یعنی زود بله با شوخی میکنم، حاصل میکنم، میگم ایمونیتتی تو پست است به همون خاطر. رانیتر چی رو خوری؟ بسیار غمخوار است این مسئله ده. بنیوید واقعا حواس کننده. این خیلی نشسته. یک زن فقط آرزو میکرد است که یک سخنی خوشی رو از شوهرش بشنود. یک روز سخت بیمار شده است، سرش بنیوید درد کرده است. شوهر هم که دویمو به اهمیت بوده است، خیلی حال زن رو دیده، همش آمده گفته است ماشین نداریم و خیلی ماتیستیکل داریم، بیا من تو رو به بیمارخانه میبرم گفته است. هر دوشون برآمدن به ماتیستیکل نشستن، شوهر در پیش، زن در عقب. زن حتی ترسیده ایستاده است که چخیل شیند و بعدا شوهر گفته است که وای پسی مرا محکم قب، از پسی من محکم قب که نافتی. زن همه خیلی ایستاده است و گفته است شد من صحت شدم، بیمارخانه نمیروم. ببینید همه یک سخنی که اینقدر انتظاری با مشتاقی. ببینید بجای خود بجای این زن اگر خودتان را گذارید چقدر اویلایی که محزون یک امید نیست، تاریک است، چقدر دشوار است، لیکن اویلایی که همیشه در آن محبت است. جانم، عزیزم، اصل، شیرین، قند، نبات همش در این اویلا است. بله بعضا وقت می شود خودش حاصل میکند صبرینا میگه من جواب نمیگردانم، بعد میگم کی صبرینا یا زنک جان یا جان کی صبرینا. بله بعد از آنی که من همسرم رو گرفتم تا حاضر راستی گپ یاد ندارم که یگان مراتبه صبرینا گفته باشم. دایم جان گفته فریاد میکنم یا اینکه زنک جان. همسرم هم باشد در جواب جان میگوید یا اینکه مردک جان میگوید. به همین خاطر فکر میکنم که سخن شیرین
гуфтан дили инсонро гарм мекунад, меҳри зиндагиро зиёд мекунад, ҳам одат мешавад барои ҳар як шахс. охир як чизи ройгон куам бепулак як чиз ҳамин чизро баъзан дареғ медорем. ҷон гуфтеду як латифа ба ёдам омад, хел ҷонгире меояд мегӯяд хоб фалончи ман туро ҷонатро мегирам гӯяд хуб як дақиқа ҷонам хезед ин албатта латифа аст, бигзор ҷони якдигар бошед ҳамеша. дӯстон, баъд аз реклама бармегардем, суҳбати мо бо Сабрина ва Абдулло идома дорад. Реклама на Азия Плюс. Вы думаете, праздники закончились и подарков больше не будет? Милана Мода продлевает праздник. Не отставай! Не пропусти! Только в Милана Мода с января и до конца зимы фантастические скидки до 70% на всю зимнюю коллекцию. Не упусти шанс одеть всю семью в 2 раза дешевле в сети магазинов Милана Мода. Милана Мода для всех. Когда твой рабочий день заканчивается, у них он только начинается. 3-я смена на Азия Плюс. И обновленный состав. Андрей Соколов и Мавзуна Мирзоева обеспечат вам 3 часа ярких эмоций, позитива и вечернего вайба. Каждый будний день с 17 до 20:00 на Азия Плюс. ба ҳангоми тулӯи офтоб вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қуллаҳо чашмаи поке ба поёнҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қуллаҳо то қалбҳои шумо мебарад. расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо. телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист. Реклама на радио 44 650 83. Азия Плюс. Лучшие из мира красоты в рубрике «Бьюти Гид». Определиться с цветом при поиске новой помады еще полдела. Выбирать придется и среди текстур, которых становится все больше и больше. Только лишь матовыми и глянцевыми помадами дело уже давно не ограничивается. Бьюти-бренды экспериментируют и создают новые текстуры, чтобы возможности найти идеальную губную помаду, подходящую по всем параметрам, у нас было как можно больше. В последнее время нередко встречаются помады с сатиновым эффектом. Однако далеко не все знают, что он из себя представляет. Чтобы понять, как на коже губ будет выглядеть сатиновая помада, нужно вспомнить, что сатин – это ткань с таким переплетением волокон, благодаря которому ее гладкая поверхность очень мягко сияет. Такой же деликатный блеск, как у этой ткани, и у сатиновой помады, нанесенной на губы. В тени она может выглядеть и вовсе матовой, но на свету у этой текстуры появляется сияние, легкое, без бликов. В то же время сатиновая текстура отличается плотностью. Это не полупрозрачные помады, яркость которых на коже уменьшается как минимум вдвое по сравнению с тем, что мы видим в тюбике. Особенность сатиновой текстуры еще и в том, что ее атласный блеск создает вовсе не мерцающие частицы, как, например, в помадах перламутровых. Такой эффект достигается за счет кремовой консистенции помады. Нанесенная на губы, она покрывает их слоем цвета, который как бы сияет изнутри. Сатиновые помады сегодня можно найти у многих бьюти-марок. Ну а найти изысканные украшения можно в ювелирном центре «Таджик Кристалл». Признавайтесь в любви красиво вместе с Таджик Кристалл. В честь Дня влюбленных с 10 по 14 февраля в магазинах Таджик Кристалл вас ждут скидки на ювелирные изделия из золота и серебра для самых любимых. Таджик Кристалл. Доступная роскошь.
خوابی مرا میبری میبری صبر و قراری مرا میبری میبری دیلکی زاری مرا میبری میبری از دیده خوابی مرا Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна». Some say you will love me one day, and I will wait to get your love one day. I will find the time, we will find the time name. 'Cause you're on my mind, I hope that you're minded. You know that I want to, you know that I want you next to me. If you need some space, I will slip away. And I know it might sound stupid, but for me, yeah, yeah, I just gotta keep believing in it. Some say you will love me one day, and I will wait to get your love one day. Just say you will love me one day, and I will wait to get your love one day. Some say you will love me one day, and I will wait to get your love one day. Just say you will love me one day, and I will wait to get your love one day. I promise that I will try to meet someone. And there's so many guys who told me I deserve someone. I wanna call you up, but maybe it'll only make it worse. I guess that I just don't know what to do with myself. 'Cause I know it might sound stupid, but for me, yeah, yeah, I just gotta keep believing in I've heard. Some say you will love me one day, and I will wait to get your love one day. Just say you will love me one day, and I will wait to get your love one day. Some say you will love me one day, and I will wait to get your love one day. Just say you will love me one day, and I will wait to get your love one day. Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44 610 55 55. Hikmati Ruz در Азия Плюс. 3 نفر هر سه اهل یک عائله گردی میز نشسته‌اند. یکی سیر میکند در راه کهکشان، دیگری بال میکشد از فراز برج ایفل تا بیابان عرب تا جزیره های خرم یونان. سومی نامه می نویسد بر دلبری مجازی از دیدن هان. 3 نفر بخبر ز حال همند و همیشه باخبرند از همه کار جهان. این 3 آدم که زندگی دارند اندرونی تلفن. استاد فرزانه. Hikmati Ruz در Азия Плюс. دوستان عزیز، شنوندگان گرامی قدر، شما برنامه مخصوصی ما رو با افتخار روزی عاشقان با صبرینا نظری و شوهر مهربانی و عبدالله شریفوف میشنوید. عزیزان دل دیده مهمانانی عالی قدرمان را بار دیگر خوش آمدید میگویم و مس عشق است، محبت است که آنها با هم آمدن. چقدر که میگن که خورشید سپهری لایزالی عشق است، مرغ چمن خجستفالی عشق است. عشق آن نبود که همچو بلبل نالی، هرگاه که بمیری و نمیری عشق است. عاشقان. برای دیگه شعر میخونه در خونه؟ البته بله. همسرم زیادتر
خب سرودای عاشقی برای من میسراید. سرود میسراید؟ سرود شعر همه صدایتان بسیار زیبا. خب مرحمت یک شعری که مخصوص برای عبدالله گوید در همین روز من مثل در یوتیوب همه تماشا دارن. خب یک موسیقی عشق‌آمیز و صبرینای ما توسط شعر محبتش رو بازم اظهار می‌دارد در بین همه عزیزان ما. مرحمت. جو سری کتف بلندت تکیهگاهی سر ندارم، به سمای چشم مستت در سما اختر ندارم، سوزم و خود را فروزم بس که خاکستر ندارم، در همه عالم برم نیست تا تو را در بر ندارم، تو نباشی در بر من در تنی خود سر ندارم. تشکر. شما شعر میدونید؟ راستی من اونقدر شعر گفتم رو دوست میدارم. لیکن شعر رو دوست میدارید، صنعت رو دوست میدارید. بله. مخلصی صنعت هستید. بله. خب شما با حرفایتون گید جواب گردونید. من همه روزه همسرم رو دوست داری میکنم، مهربانی میکنم، دایم میگویم که عزیزم تو برام فرشته در این زمینی، عزیزم تو برام قیمتترین چیز در روی زمینی که تو بجز تو دیگر هیچ قیمتترین یگان چیزی ندارم. البته که در اول پدر میستد، مادر برای شنوندگان میگویم که بعضی های نفرهای پیدا میشوند که چرا همسرت چرا مادر نه، چرا پدر نه. مهر و محبت پدر، احترام پدر و مادر جای خود را دارد، همسر فرزند جای خود را دارد. حالا باشد گپ سری همسر برنامه رفته است، به این خاطر مهربانی رو برای همسرم میکنم. عزیزم تو برای من یگانه هستی، تو بهترین شخصیت هستی که در سیمای تو زندگی رو میبینم، شیرینی حیات رو میبینم، آرزو هوس همه دولت و ثروتم رو در فرزند در همسرم میبینم که هوس زندگیم باز هم زیادتر میشود. هر گاهی که در لبان تو خنده رو میبینم آن روز برای من عید است. بهترین. بعد از بخش اطلاعاتی برمیگردیم دوستان، صحبتی ما ادامه دارد. آستینکش بر زدگیه میره سرک سرک، آه مرا عاشق کدگیه خودش نداره درک، آستینکش بر زدگیه میره سرک. ساعت در تاجیکستان 13. شریک وقتی دقیق بانک اسخاته. фоизи пасандоз баланд карда шуд то 18 фоиз солона даромади устувор аз бонки устувор. бонки эсхата бо ҳам ба сӯи комёбиҳо. муфассал 808. خبری روز در آزیا پلیوس. салом сомиёни азиз, шуморо бо хабарҳои ин соат дар нашри мустақим ман лайли назарзода шинос мекунам. дар оғоз сархати хабарҳо. тоҷикистон дар соли гузашта ба хориҷа ба маблағи $106 миллион барқ фурӯхтааст. дар сӯхт 4 роҳи мошингузаро бозсозӣ мекунанд. наҷотбахшони тоҷик дар Туркия ҷасади 31 нафарро аз зери харобаҳо берун кашиданд. шарҳи пораи хабарҳо. тоҷикистон дар 12 моҳи соли 2022 ба кишварҳои минтақа ба маблағи $106 миллион нерӯи барқ содирот кардааст. дар ин бора ҷамшед нурмуҳаммадзода раиси агентии омор зимни як нишасти хабари иттилоъ дод. ба гуфтаи ӯ дар соли 2022 тоҷикистон ба хориҷа зиёда 3,4 миллиард киловатт-соат нерӯи барқ интиқол додааст. аз ин миқдор ба Афғонистон 1,7 миллиард, Ӯзбекистон беш аз 1,6 миллиард киловатт-соат ва боқимонда ба Қирғизистону Қазоқистон рост омадааст.
ахиран ширкати барқи тоҷик гуфта буд соли сипарӣ шуда ҳаҷми 3 солияи нерӯи барқ дар маҷмӯъ 16 миллиарду 293 миллион киловатт-соатро ташкил дод ки ин нисбат ба соли 2021 дар ҳаҷми 367 миллион киловатт-соат зиёд мебошад ва суръати афзоиш дар сатҳи 102% таъмин гардидааст. наҷотдиҳандагони тоҷик дар зарфи 18 соати корҳои ҷустуҷӯӣ 31 ҷасадро аз зери харобаҳои binӯҳои фурӯрехтаи Туркия берун оварданд, хабар доданд ба Азия Плюс дар Кумитаи ҳолатҳои фавқулоддаи мамлакат. гуфта мешавад танҳо дар зарфи 2 рӯз аз ҷониби имдодгарони тоҷик 3 нафар зинда наҷот дода шуданд ки 2 нафари онҳоро кӯдакони хурдсол ташкил медиҳанд. дастаи наҷотбахшони Тоҷикистон ҳоло корҳои худро дар яке аз қидаҳои душвори оқибатҳои заминларза қаҳрамон Мараш идома медиҳад. аз оғози корҳои наҷотбахшӣ ба гурӯҳи имдодгарони тоҷик муяссар шудааст ки 109 ҷасадро дарёфт ва берун гиранд, гуфтанд дар Кумитаи фавқулодда. тибқи маълумоти расмии охир теъдоди ҳалокшудагон бар асари заминларзаҳо дар Туркия ва Сурия ба зиёда аз 37 000 нафар баробар гардидааст. сохтмони 4 қитъаи роҳи мошингардии суғ дар моҳи марти соли 2023 оғоз мегарданд. дар ин бора раиси муассисаи давлатии истифодабарии роҳҳои автомобилгардии вилоят Шӯҳрат Ашурзода хабар додааст. ба гуфтаи ӯ дар чаҳорчӯби тарҳи марҳилаи 4-уми барномаи беҳсозии долонҳои нақлиётии минтақавӣ дар Осиёи Марказӣ роҳҳои Курушбекобод, Деҳмои Бобоҷон Ғафуров ва Хистибарс, инчунин Конибодом, Кӯчгак аз таъмири асосӣ бароварда мешаванд. дар ин лоиҳа бо дарозии умумии 50 километр сохтмони 11 пули нав бо дарозии 444 метр пешбинӣ шудааст. дар ноҳияи восеъ дар доираи татбиқи лоиҳаи обтаъминкунӣ ва беҳдошт дар деҳот 40 деҳа бо 11270 хонаи истиқоматӣ бо оби тоза ва безарар гардонидашудаи ошомиданӣ таъмин мегарданд. лоиҳаи мазкур бо сарпарастии ҳукумати Тоҷикистон ва Бонки ҷаҳонӣ дастгирӣ ёфта. татбиқи он дар ноҳияҳои ҷанубии Хатлон аз ҷумла ноҳияҳои Вахш, Кушониён, Балхи, Левакан, Дӯстӣ, Ҷайҳун ва Восеъ ба нақша гирифта шудааст. лоиҳаи мазкур тобистони соли 2025 ба анҷом хоҳад расид. чунин буданд хабарҳои ин соат. муфассали ин ва дигар хабарҳоро дар сомонаи мо Азия Плюс tj.info мутолиа кунед. радио Азия Плюс. ای تو را که دیدم از دل شنیدم همین سزاواری تو هست عجب زیبایی تو مرگی مایی ولی دل به مردنت قایل است ماهی سمایی دل میرمایی مشب قاتل که عشقم صمیمی است درد دوایم من آشنایم بگو که در غمی من سوختن شیرین است قلبم با تو توی همه هوش و خیالم برو بال دارم با تو جانی در زندانم چشمانم نگو که میکند دیوانه فرزانه هر شب در خوابت چو یک افسانه عجب خوشحالم با تو میبالم توی خوشبختی های قلبی فیدارم محبت تو مثال آتش نباشی سردست به زمستان بهارم ماهی سمایی دل میرمایی مشب قاتل که عشقم صمیمی است درد دوایم من آشنایم بگو که در غمی من سوختن شیرین است قلبم با
دوستانی عزیز، شنوندگان گرامی قدر، محض عشق محبت است که ما امروز با شما هستیم. محض عشق است که باز هم همین زمین دور میزند. اگر خوشید مخصوصا تو زمانی که هست دنیا هست اینقدر نوبسته از اون که مشکلی ها می شود، دشواری ها می شود، اینقدر خطر ها می شود، جنبازی ها می شود، لیکن همونو عشق جاویدان است، عشق هست. خود به فکر شما عشق چیست سابرینا؟ با عبدالله رسیدن بود تمام یا عشق؟ نه، عشق همون محبته که همه وقت جوش میزنه نسبتی همون نفر، نسبتی مثالی گپ شوهرم. دلم همه وقت عاشق است. او را انتظار میشود؟ البته انتظار میشم. اما سورپریز ها تیار میکنه مخصوص در خونه مثال؟ بله، بعضا وقت میشود همین گونم انتظار میشوم، یاد میکنم، زنگ میزنم. SMS؟ با یکم وقت میشد که میگوید با رفیقام شیشتگی هم دیرتر میبیم، با کمتر دیرتر بیاید خواتیر میشم، بعد کمتر قهر میکنم، میگم ساعتی چند اومده بودی؟ رشکی سابرینا بیاد سخت بود از ما. رشک عبدالله رو پرسیدیم، ما از شما نپرسیدیم در این مفرید. رشکی من هم گنده است. میسازانم. بله. یکم چی شدنش ممکنه. بعدا خب امروز علاقه توفه رو سپور دیدیو که اکنون؟ راستی؟ والا نه. چی باشه؟ برای سابرینا علاقه میدونن دیو که؟ در فکرش هستم. چون که یگان اید به توفه ما نمیگذارونه. در ستوریس انتظار میشویم باید حتما باشد. باور کنید اگر بعضا وقت میشود که همون سری محل همون چیز رو گذاشته نمیتونم، همه در زود روز چی کردید؟ وای با شما چی کرد شوهرتون؟ همه وقت میپرسن کجا شده؟ چی با یگان چی نموندید از زود روزتون؟ توفه یکه ابلو چی بود؟ همه انتظار. بله. ببینید که زندگی شما تا چه اندازه برای زندگی دیگر مردم تاثیر رسانده ایستاده است. یک نمونه مثال زنها دخترها برای معشوقان خود که همچون یک نمونه آورده ایستادن. این البته فکر میکنم که یک جهتی خوب داره. بله، من از این چیز راستی گپ خوشحال میشوم. یک روز در یک محفل بودم، بعد پدری عروس آمد و گفت که شما سابرینا نه؟ گفتم بله. خیلی احسن، آفرین، قند زن. گفتم تشکر. خیلی میگن که شما برای جوانای امروزه یک اویله شما نمونه است. دختره که من بسیار همین شما تماشا میکرد، فقط هوس میخورد که زندگی مثل همین اویله اپای سابرینا باشد. با گفتم انشالله خدا باشد که همین گونه باشد. فکر میکنم که خوشبختی شما هم در همین است که یک شوهری میفهمیدگی، یعنی که کسب و کار و فعالیت و زندگی شما و خاراکتر شما رو مخصوصا میفهمیدگی انسان واخورده است. کم در کم میشوند این گونه. لیکن بیهوده ما چند یکدیگر ناموختیم، خیلی اول یکدیگر آموختیم، بعدا و خلاصه اومدیم که ما برای یکدیگر. لیکن ببینید که ریقاداورش در آن است که مثال اکثریت عالم شو بیزنس صنعتکاران بسیارشون حیاتشون مثال بسیار ننگوور، مثال یک ظلمانی، مثال بخت رو در میبینن که یک شوهری صادق و میفهمیدگی باشد، لیکن این طور نیست. اکثریتشون همین گونه بسیار با جدا شوی گریه و ناله و عموما قصه های زندگیشون بسیار تلخ میشود. فکر میکنم که البته سابرینا و عبدالله برین ها میتوانند که برای آنها نیز یک نمونه عبرت باشند. من میتواند که یک نماینده اهل صنعت و فرهنگ توانست که یک عائله خوشبخت رو بنیاد سازد. مثلا دختری صنعتکار رو یا که بچه صنعتکار رو انتخاب کردن امروز به نظر مردم بسیار یک دشوار است. نه هر کس میتواند. و فکر میکنم انمی سری خوشبختی شما یکیش این است که یکدیگر خوش رو میفهمید و برای همه چیز چخیلی که عبدالله قبلا در مصاحبه گفته بودن، صبر و بسیار یک انتظاری لازم است که خود از خود جابجا شده میرود. همه چیز رو وقتش نشان میدهد. بعد آدم باید با صبر باشد و از همه مهم یکدیگر فهمی باشد. بهترین شرط و عجایب ما رو انتظار از دوستان بعدی و با برمیگردیم. در آزیا плюс. سرپرستی بخش مرکزی سودای تکنیکای волна афзалиятро эҳсос намо. салом. тибқи маълумоти маркази обу ҳавошиносӣ имрӯз дар хӯрок ҳаво тағйирёбанда шуда барф меборад. ҳаво рӯзона аз 1 дараҷа сард то 1 дараҷа гарм ва шабона аз 15 то 13 дараҷа сард хоҳад шуд.
дар хуҷанд ҳаво тағйирёбандаи бебориш мешавад, туман мефарояд. ҳаво рӯзона аз 3 то 5 дараҷа гарм ва шабона аз 5 то 3 дараҷа сард пешгӯӣ мегардад. дар бохтар боришоти борон дар назар нест. ҳарорат рӯзона аз 7 то 9 дараҷа гарм ва шабона аз 2 дараҷа сард то 0 дараҷа гарм хоҳад шуд. дар душанбе бошад, ҳаво асосан бебориш пешгӯӣ мешавад, туман мефарояд. ҳарорат рӯзона аз 7 то 9 дараҷа гарм ва шабона аз 3 то 1 дараҷа сард хоҳад шуд. дар ҳама гуна вазъи ҳаво ба шумо таъби волид орзумандем. Сезон низких цен в сети торговых центров «Волна». Успей купить товары по выгодной цене и сделать свою жизнь ярче по спеццене. Полный список товаров на сайте www.volna.tj. «Волна». Техника вместе с вами. Курби Ас-Ур. Дар Азия Плюс. бонки миллии тоҷикистон имрӯз $1 амрикоиро 10 сомониву 38 зирам, 1 евроро 11 сомониву 18 зирам ва 10 рубли русиро 1 сомониву 42 зирам муайян кардааст. барои имрӯз нархи бозории асъори хориҷӣ нисбати сомонӣ чунин аст: $1 10 сомониву 36 зирам харида ва 10 сомониву 41 зирам фурӯхта мешавад. 10 рубли русӣ бо 1 сомониву 42 зирам ва 1 сомониву 45 зирам иваз карда мешавад. 1 юани хитоиро 1 сомониву 53 зирам мехаранд ва 1 сомониву 56 зирам мефурӯшанд. дар бонкҳо қимати евро мухталиф буда, 1 евроро 11 сомониву 23 зирам мехаранд ва 11 сомониву 30 зирам мефурӯшанд. мубодилаи бо барор баҳратон орзумандем. Курби Ас-Ур дар Азия Плюс. Спитамен Банк – это всегда удобно и выгодно. Бесплатный выпуск и обслуживание карт Visa, Union Pay и Корти Мили. Снять наличность по всему Таджикистану вы можете без комиссии и без ограничений. Никакой комиссии и при оплате товаров и услуг по всему миру. Спитамен Банк. Живи достойно. دوستان عزیز، شنوندگان گرامی قدر، شما سرتاسر دیار محبوب و سرتاسر جهان آسیا پلیوس رو میشنوید و روز عاشقانه است. بازم کیفیت رو اعلی بالا میگردانیم، شرط رو آغاز میکنیم. ما مخصوصا انکیت رو با صبرینا بانو تقدیم میسازم و از عبدالله خواهش میکنیم که یک چند لحظه استودیو ما رو ترک کنم، با اون خاطر که باید که سری یادگار رو نفهمید. سوالای علاوه میشود. دینا یک برنامه دادیم همین گونه کردن ما رو. خب بازم ما مستقیما شما رو میسنجیم. خب مرحمت عبدالله یک لحظه استودیو ما رو ترک میکنن و ما صبرینا رو میسنجیم. خب رفتیم این نوبت مرحمت این لحظه ما تقدیم میداریم انکیتای مخصوص رو با خب مرحمت ما رو تماشا دارند و تا اون دمی که صبرینا انکیتا رو پر میکند نوزی کرامت الله میذارد ایزانی دل دیده. مرحمت. دختری میهن زلفش چلو چار شبی سرگشت با او
عاشقی زار دوستانی عزیز شنوندگان گرامی قدر این لحظه سابرینا بانو انکتی که ما پیشنهاد کردیم پر کرده ایستادند و با فکرم به انجام رسیده میتونه. خب این لحظه ما میسنجیم تو چه اندازه چند سال شد در اویلا دوریتون سابرینا؟ 2 سال و 2 ماه. 2 سال و 2 ماه علاقه گذشته است. تو چه اندازه در 2 سال و 2 ماه سابرینا خاراکتری عبدالله رو آموخت؟ در این حال ما میسنجیم. عبدالله شما رو دعوت میکنیم این بعد با استودیا و این لحظه ما از عبدالله پرسو میشویم که سابرینا تو چه اندازه خاراکتری رو میدوند؟ خب عبدالله سیرهای شما رو همش رو فوش کردن سابرینا همش رو فوش کردن اکنون نمیدونم چیزی که شما در خانه رفته خب وای میکنی تو خب عبدالله به شما سوال پیشنهاد میگردد این نوبت با خانه مثل جای کارتان هستن یا که اومن دیگر با دوستان پیوندان نزدیکان نشست ها دارید هر گونه حالت ها در شما زیاد میشود من به آدم مردک همین گونه است جای مردک در کوچه میکنن که بازن در مقاله ها خب با خانه بیشتر دیر می آید یا بر وقت راست دیگه ما عادتی دیر اومده ندارم چونکه بعد از کار دیگر کاری بیرونه ندارم قریب که به همین خاطر از کار که بر اومدم همسرم رو اگر یگان بیرون دا باشد یگان توی معرکه باشد گرفته به خانه میرم اگر که در خانه باشد زود به خانه میرم به نزد دخترچه‌ام چون که وای ما رو پزمون میشود همسرم هم باشد پزمون میشود به همین خاطر بعد در یک چند وقتای هست یعنی بر وقت میبیم همه روزه دیر میبیم نشه جواب بیم همه روزه بسیار ناز راستی سخنرانیش عجیبه ما بسیار به شاغرش ما در یک چیز قول میدونید مثلا خشم سخندان مایلش خوب ژورنالیستیکا استعداد لیکن این کس چقدر سخندان بسیار همین گپا میگم باور میکنید قدر سخندان و ما قویل که انا این خاراکتری شما رو سابرینا درست جواب دادن و کام کوبی ما کنم چه سابرینا گفتن بر وقت اینا در ما دقیقه معین شده کوشش میکند که بیاید نوشتند آفرین همه وعده هایی که پیش از توی به همسرتان داده بودید اجرا شد مثل وعده هایی که به سابرینا داده بودید اجرا شد اكو حرکت میکنم و چنین زورم رسیدگی با فکر خودم هر چیزی که وعده کردم چنین زور رسیدگی کرده ایستادم زندگی یک روز نیست یک سال نیست حسابی که یک عمر بود همسرت یک جو زندگی میکنی کارهایی که حاضر انجام ندادم حرکت میکنم که تا روزهای آخرین خیلی خوب سابرینا رو لیکن با این رو از همسرم پرسیدن در کار که من با گفتم کرده ایستادم یا نه گفتن که کرده ایستادن حالی همش اجرا نشده است یعنی که همون وعده هایی که پیش از توی بود نه همش حالا اجرا نشده است یعنی که به یادتون بیارید که راستی که من میدونی و در خودم چی کرده جواب دادگی شما نه سوال داده وعده هایی که من همین خیلی شد شما من پرسیدم که وعده‌ای که لیکن وعده‌ای که همسرم با من داده انا میدونم من جواب دادگی نه همش رو انجام داده است نوشتگیم که نه همش رو فهم و وقت دکارم و فکرم برای اجرای برای اجرا کردنش من همه وقت جدا میکنم
аз удаш Хел набаромад, мефаҳмидаги одам аз ҳастем. удаш набаромад, боз вақти ҷудогона, боз лекин дар инҷо ҳам дар савол ҷавоб дуруст омад, ҳам аз тарафи шумо, ҳам аз тарафи Сабрина. Атри дӯст доштаатон, Сабрина, хаб. атри дӯст доштам, рости гап, ман бисёр атрҳоро истифода мекунам. Аз ҳама дӯст доштаатон? Аз ҳама дӯст доштам, рости гап, номаш? Ба Сабрина нигоҳ накунед. Не, фикр мекунам, ман ҳар рӯз як атрро истифода Ҳар гуна? Бисёртар хуб, номи лакости истифода мекунам. Хуб, боз? Ва Блуи Шанел. арабӣ ҳастанд, гуфтам ки чандтаам дутаки номбар зиёдтар истифода гуфтед лакос алака аз ҷониби Сабрина гуфта шуд, Шанел ва дигарҳо. Хуб, хӯроки дӯст доштаатон? хӯроки дӯст доштам, ҳар чӣ ки ҳамсарам омода кунад ба ман писанд меояд, чунки ҳама хӯрокҳои омода мекардагиаш болаззат аст, вале дамлама зиёдтар ба ман писанд меояд. Гӯшт ройхел кабоб мекунам. Сабрина, чихел шумо зур медонед кабоб навиштаанд инҷо воқеан гап нест. Ранги дӯст доштаатон? ранги дӯст доштам, кабуд бисёртар ба ман писанд меояд. имрӯз Сабрина кабуд пӯшидан барои ман бармехӯрд? Не, ман бисёр вақт мегӯям ки ҳамсарам ба ки рангҳои назаррас пӯш, ярки цвета. худатон кадом рангро дӯст медоред? худам ранги бисёртар сиёҳро дӯст медорам, сафедро. Сабрина, чихел экстрасенс сиёҳ ва сафед гуфтам? Сиёҳ ва сафед яъне ки воқеан дуруст баромад. Аз хоб барвақт мехезед ё дер? Миёна. албатта ки барои намози пагоирӯзӣ барои бомдод мехезаму баъд аз бомдод дубора хоб мекунам, баъд соати 8-9 хеста ба кор меравам. яъне ки чунки бомдод соати 6 ин ҳолат барои ҳамсаратон Сабрина яъне ки дер ҳисобида мешуда, гуфтан дер мехез, дертар мехезад гуфтан. шояд дубора аз хоб хестанамро дар назар дорад, чунки ман барои намози пагоирӯзӣ мехезам ҳар субҳ. хоб, беҳтарин. Китоб ё рӯзнома мехонед? қариб ки вақт намеёбам, баъзан вақт мехондам. Дуруст, кам навиштаанд Сабрина Боно. Кадом вақт бештар асабонӣ мешавед? Сабрина ҷавоби аҷоиб навиштаанд. ростӣ асабонӣ ҳамон вақте мешавам ки ҳамсарам бо ман чӣ гӯям гап ягон чизро аправдат мекунад. Не, рад намекунад. Ҳеҷ вақт ман иҷозат наметиҳам барои рад карданаш баҳс кунад, агар анами чиз маро асабӣ мекунад. дидед чихел зани меҳрубон доред, гуноҳашонро танг гирифтанд, гуфтанд ки агар ягон рафтори ноҷои ман мисол ба Абдулло писанд наояд, гуфтанд албатта асабонӣ мешавад. дидед чихел гуноҳашонро танг гирифта истоданд. ин хел на ҳама вақт ин хел мешавад. ҳамсаратон пулро дӯст медорад? яъне ки шумо пулро дӯст медоред? рости гап фикр мекунам ки ҳама одам пулро дӯст медорад, чунки бепул зиндагӣ инсон хуб намегузарад. мо дар ин дунё барои омадаем ки зиндагӣ хуб дошта бошем. барои зиндагии хуб даромади хуб кардан лозим аст. чӣ худам бошам, чӣ ҳамсарам бошад, субҳ барвақт то бегоҳ пай даромад, пай як музди хуб ба даст овардан ҳастем барои пешбурди зиндагӣ. лекин ин қадар фанати пул нестед. ҳар чӣ ки худованд насиб бинад ҳамон қадарро шукр мегӯем, чунки мегӯянд шукри неъмат неъматат афзун кунад, куфри неъмат аз кафат берун кунад. ба ҳамин хотир ҳар қадаре ки худованд насиб мебинад мо шукр мегӯем, боз ҳаракат мекунем ки зиёдтар ба даст биёрем, то ки ба дигарон ҳам дастамо расад. беҳтарин. ба кӯдакатон афсона мегӯед ё бозӣ мекунед? бозӣ зиёд мекунам, вақти зиёдамро бо духтарам мегузарам. модараш афсона мегӯяд. мегӯед шумо? воқеан ҳамон бузе ки ҷингила бо ҳамон чӣ мегӯяд, бо ҳамон саҳнаҳояшро, бо ҳамон чӣ нағмаҳояш. ҳамон вақте ки худам вай карда будам дар телевизиона, афсонаи бузаки ҷингилапоро нақл карда будам. ростӣ ҳоли хурд аст, на он қадар аҳамият медиҳад ба афсона, бештар таваҷҷӯҳро дӯст медорад ва бозӣ карданро. беҳтарин, воқеан ҳаминҷо дуруст гуфтад. ҳамсаратон то ин вақт ба шумо дурӯғ гуфтааст? ҳамсарам дурӯғ гуфтед? ман ростӣ дурӯғ шояд нагуфта бошам, шояд ягон вақт гуфта бошам, ба хотири
чихе ки мегӯянд як дурӯғи шӯхи омез беҳад сад рости фитнаангез барои фитна нашавад, асабонӣ нашавад, сабр кунад, ҳамон рӯз меояд мерасад, мебинад гуфта ҳамон ҳолатода. Аслан ман одати дурӯғ гуфта надорам. Ҳамсарам ҳамчунин. دیده خیلی با شما باور میکردن. اینجا سابرینا گفتن نه، با فکرم یکم بار دروغ نگفته است. با همه کار و رفتاری که شما در زندگی دارید با همش باور کردن و از روی گفته پسیخولوگا مخصوصا تا چه اندازه خصلت شوهرش رو سابرینا از خود کرده است و میداند با هم دیگر موافق هستید، گفته میتوانیم که شما 100 نه 150% برای دیگر موافق بودید که اینقدر برای دیگر موافق و ارزنده. با همه سوالهایی که به سابرینا داده بودیم نسبت خاراکتر آموزشی خاراکتری شما، میدونید شما عیناً چیزی که سابرینا در کاغذ نوشته است همون رو گفتید. حیرت انگیز. خرسند هستم، خدا رو شکر میگویم که چون این همسری انا باز ما اثبات کردیم در نزد همه تماشابینان و همه شنوندگان که تا چه اندازه این جفت برای دیگر مناسب بودند. واقعا واقعا مثال 100% درست اومدنش رو من خودم باور نداشتم وقتی که انکیت ترتیب میدادم، لیکن در حقیقت شمایان توانستید. و اینجا عزیزان دیده بعد از реклама باز شرط های عجایب داریم، برمیگردیم، ما رو ترک نسازید. Реклама на Азия Плюс. Ну что, брат, все еще о Lamborghini мечтаешь? Скорее о том, где мне сейчас Ламбратин найти. Так от кашля устал, что это сейчас важнее. Ламбратин продается во всех аптеках города. Забудьте о кашле вместе с Ламбратин. Первый и единственный официальный дилер Caterpillar в Таджикистане компания Цепелин предлагает широкий ассортимент дорожно-строительной, горной и карьерной техники, дизель-генераторных установок. Техника обеспечивает низкий расход топлива, а Цепелин Таджикистан гарантирует качество, поставку оригинальных запчастей и масел с завода-производителя. Собственная сервисная служба гарантирует качественное проведение технического обслуживания, диагностики и ремонта машин. Гибкий подход и решение для каждого заказчика. Наш адрес: улица Кахарова, 12, ориентир Кожзавод. Телефон 44 625 11 22. шумо сулфа шудед ва он на танҳо шуморо нороҳат мекунад. шарбати брамисол сулфаро раф, нафаскаширо озод, хушкии гулӯро бартараф мекунад. худи оне ки сулфа набуд. хоҳед ки сулфа бартараф шавад дар ҳол, ба шумо ёрӣ медиҳад брамисол. Вы думаете, праздники закончились и подарков больше не будет? Милана Мода продлевает праздник. Не отставай! Не пропусти! Только в Милана Мода с января и до конца зимы фантастические скидки до 70% на всю зимнюю коллекцию. Не упусти шанс одеть всю семью в 2 раза дешевле в сети магазинов Милана Мода. Милана Мода для всех. Реклама на радио 44 650 83. Азия Плюс. Сархати хабарҳо. наҷотбахшони тоҷик дар Туркия ҷасади 31 нафарро аз зери харобаҳо берун оварданд. Тоҷикистон дар соли гузашта ба хориҷа ба маблағи $106 миллион барқ фурӯхтааст. дар суғд 4 роҳи мошингузарро бозсозӣ мекунанд. сокинони чилдеҳаи Восе бо оби тозаи нӯшокӣ таъмин мегарданд. вазорати меҳнат шумораи муҳоҷирони кори Россияро дақиқ гуфта наметавонад. муфассали ин ва дигар хабарҳо дар оғози ҳар соат дар радиои Азия Плюс. фоизҳои амонат баланд шуданд то 18.5% босомонӣ то 24 моҳ бо мақсади қонунигардонии маблағҳо 18% солона. пасандозҳои шумо дар хазинаи суғуртаи шахсони воқеӣ суғурта мешаванд. муфассал 5252 бонки Арванд. дастгирии мо дастоварди шумо. با افتخاری روز عاشقان شبنم دوستانی عزیز دل دیدم اسرائیل 90 استقبال میگیرم گم گم دلها رو به تپش میارد. برفتیم
آن یاری را میدم به دیدار آید حالا که شدم یاری زلیخای عزیز کاش یوسفی رفتم به بازار آید گم شد دلمه از یار خودم زنده جدا میگردم آن یار کجا و من کجا میگردم دستم به دعا سوی خدا میگردم از یار جدا زنده چرا میگردم گم شد دلمه шабнами зебо ташаккури зиёд барои суруди зебо ва воқеан аҷоибу ғароиб. хуб ин лаҳза дӯстони азиз боз ҳам шартҳои олиҷаноб дорем. Сабрина Бону бубинед дар назди шумо 3 дона себ истодааст. ин себро бояд шумо пӯст канед то он лаҳзае ки мисол ҳамсари азизу меҳрубонатон Абдулло то чӣ андоза сабур аст дар зиндагӣ, мисол то чӣ андоза пурсабр пуртоқат аст месанҷем. бояд ки ана ҳамин обе ки дар дасти ман аст бояд Абдулло ана ин хел дошта иста то лаҳзае ки шумо ҳар се себро пӯст мекунед. Марҳамат рафтем. хуб марҳамат Абдулло. қуввати онро месанҷем. наушникоро марҳамат аз гӯшатон метавонед бигиред. хуб Сабрина шумо оғоз кунед пӯст кандани себҳоро ва Абдулло шумо бояд ки ростам хел доред. хеста махсусан не ин хел не ана ин хел доред. 3-2-1 мегӯем оғоз мекунем баъдан наушникоро гузоридан мешавад агар ки ба шумо хабар расонад. хуб бояд ки рост доред яъне ки ин гӯё ки гантел аст гантеле ки масалан 1 метр. хуб шумо хоҳед шишта хоҳед хеста масалан метавонед ки себҳоро пӯст кунед то чӣ андоза сабр доред барои дигар пуртоқат ҳастед. хел хушоқа бед ки бояд ки шумо наҷунбонед дигар бора вақте ки оғоз шуд. хуб 3-2-1 инавад рафтем. Сабрина марҳамат шумо оғоз бикунед ва бояд ки то лаҳзае ки Сабрина себҳоро пӯст мекунад бояд ки шумо нафароред дастатонро. хуб дигар шунавандаҳо кафкӯбӣ мекунем азизон ва ин лаҳза шарти аҷоиб то чӣ андоза шумо чӣ хеле ки дар YouTube дида истодед то чӣ андоза Абдулло пурсабр аст. яъне ки вақте ки дар зиндагӣ мушкилиҳо мешавад проблемаҳо мешавад баъзан мешавад ки Сабрина не ана ин тавр ана ин коро бояд кунем мегӯяд то чӣ андоза Абдулло дар ин лаҳза сабр мекунад ҳозир то чӣ андоза баъдан дӯст медорад дӯстдориашро муайян мекунем. яъне ки қувват карда метавонад ё не мисол мақсад خب بسیار خوشرو سیب توضیح میکردید عجایب. در حقیقت عبدالله باید در یوتیوب ما رو دیده ایستادن مخصوصا در یوتیوب نشان دید و عبدالله باید که دست رو پایان نکنید دست رو بلرز آمده ایستادن صبرین تیز باشید برای بخاطر عبدالله. خب میشود علاقه. خب دویم سیب تیز باشید که تمام قوت باز هم ما سنجیده ایستادیم. باوری دارم که عبدالله البته صبر کرده میتواند و این رینگی مخصوصی ما است و باوری دارم که سبرینا هر چقدر تیزکاری رو از دست نمیدهد عبدالله باشد باز هم صبر رو. خب باوری دارم که میتوانید همین گونه حالت ها میشود. صبر در زندگی صبرهای زیادن طاقت کن صبر کن میشود همش نرز میشود. خب با همین زندگی بازم رنگین تر زیباتر است. عبدالله صبر کنید. صبری تیز باشید. خب من تصور کرده ایستادم من خودم خیلی برداشته ایستادم لیکن نتوانستم. خیلی دشوار است آخر قریب 2 کیلو است. خب 2 کیلو بارو برداشته ایستادم به خاطر صبرینا تا اون لحظه که او 3 سیب رو برمیکند. مخصوصا انا این سیب رو اعتبار دهید مخصوصا با کامرای ما نشون دهید مثلا یک دلچه دارد یک دلچه عجایب دارد. بله همه خیلی مانند دلچه است. وقت رو گرفته ایستادیم.
خوب این لحظه کمتر فرصت کم باقی ماند لیکن دستوی رن عبدالله با لرزه اومده ایستادن طاقت کند میتواند حبیب نورمگامدوف خوب میشود این روزها هم میگذارد عبدالله صبر کنید این روزها هم میگذارد میگن که مخصوصا عجایب واقعا هم صبری تیز باشید کم فرصت باقی ماند خوب صبرینا ایما حرکت کرده ایستاده است تا اینکه عبدالله عشق اگر عشق صبرینا رو باید چی بگن ارزنده موافق باشی باید صبر کنی طاقت کنی و نهایت ایسانی دلی دیده چقدر داشته میتوانید برای صبرینا مرحبا در میکروفون خواه هر قدری که شما وقت جدا کردید برای صبر کردن من برای سنجیدن صبری من به نظرم که من توانستم این وقتی جدا کرده شما رو صبر کرده توانستم که همین آب رو 2 کیلو وزن داشته لیکن واقعا وزنی است بله بسیار دست می‌لرزد واقعا هم لیکن صبرینا دیدن خیلی وفادار بودن به شما این بینیوت وزنی است بینیوت مثل شما داشتن نمیتوانید یک دقیقه داشتن نمیتوانید شما ایستادن بسیار دشوار است میفهمم من میدونم شوهری من مسئله صبر است این یک بازی بود البته شوخی بود لیکن در حقیقت در زندگی ما توانستیم که چهره حقیقی خود رو معین کنیم چون ما رو تماشا دارن به همین خاطر این بازی بود و اکنون شمایان رو ایزانی دل دیده من خوش رو ترین های ما بهترین های ما چون ما رو تماشا کرده ایستادن با رقص رمانتیکی در مرکزی سینما دعوت میکنیم بله شمایان را رقص کردن من اصلا نمیتونم خیلی میشود که والس مرحبا من در اینجا چون که در یوتیوب ما رو تماشا کرده ایستادن مرحبا دایزونیدی هم سرود و هم والسی صبرینا با عبدالله رفته عاشقان دیگر گونه شده ایستاده از دوستان در آسیا پلیوس رفتیم بهترین کمتر این طرف میبید چون که در یوتیوب رفته بهترین گلها برایشان باشه خوشبخت و خوش نظر هم راز و هم سفر پهلوی یکدیگر باشه عشقی رومانتیکی شمع بد تاریکی آواز موسیقی از دور جدازی درد و غم در سینه دم به دم دو دل برای هم پر شد بحری وفایشان در پیش پایشان گلها برایشان باشه خوشبخت و خوش نظر هم راز و هم سفر پهلوی یکدیگر باشه پیش نظر همدمی شما پیراهی ما تابیست با این همه عشق خوشنما جهان چی زیباست خدا که خوشبختی آرد از آسمان رو ببارد کی رای اندو ندارد این دنیا عشق شمایان واقعا افسانه باور کنید عوض کننده به نهایت و اینا بعد تورتی مخصوص رو داریم اینقدر منم این صبرینا در توی ها میرویدم تورتی کلان میبرن یک قاشقچه تمام برای یک قاشقچه خوردن عرض داماد ما برای این یک تورتی رو انتخاب کردیم که ماید یک قاشقچه مانند خودتون باشد و برای دیگر تقدیم بکنید مرحمت لحظه تورت خورید دوستان عزیز دل دیده رمانتیکا ادامه دارد سلامت باشید عاشقان ما آب ریختن در کور بله خیلی عالی جناب می شود این لحظه دوستان عزیز فرصتی رسیده است که باز هم عاشقان ما کامهایشان رو شیرین گردانیده باشند با اون خاطر که دائما زندگیشون شیرین باشد و اینچنین شیرین سخنها رو برای دیگر دریغ ندارند شما هم با اون خاطر کرده ایستادیم که همه باید که همین آنها رو در زندگی
ҳама рӯза амалӣ созанд. хоб марҳамат сабрина ба абдулло шинӣ шавад, шакар шавад. аввалинаш духтар шавад гуфта буданд, ният карда карасма бонӯ шуд. акнун дуюминаш писар шавад, сеюминаш чики шавад. гуфтагиҳо қарсак мезанем. муборак хонаободӣ муборак. мувофиқи талаб дастони ази дили дида, акнун бояд ки инҷо мо шунавандаҳои беҳтар аз ҷони мо, нафароне ки ҳамеша бо мо ҳастед, бирақсем, шодӣ кунем, хурсандӣ кунем ба ифтихори ин лаҳзаҳои нешодбахш. нозия месарояд барои шаҳу маликаи мо. Реклама на Азия Плюс. Красивые окна, прочные двери и цены доступны. Да я не верю. Тогда приходи и убеждайся. Дом свой обстрой и наслаждайся. Пластиковые и алюминиевые окна и двери «Ромсар». Огромный выбор белого и цветного профиля. Качество, сезонные скидки и кратчайшие сроки изготовления. Наш номер 93 921 23 23. «Ромсар». Не дай себе замерзнуть. мино ҷаззоб, ҷолиб, дилкаш ва пуровоза. инак мино қатъиян шуморо ба шоу-консерт даъват мекунад. 4 феврал соати 17 дар кохи суруши шаҳри душанбе. ҳатман ба дидану шунидани мино биёед. сарпарасти кул наврӯз усмонов, сарпарастон грин авто ва кохи суруш. телефони тамос 555 55 17 16 203 38 88 88. мино бо як дунё тарона, нозу адо ва энерҷӣ моро дақиқан ба ҳайрат меорад. ба ҳангоми тулӯи офтоб вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қуллаҳо чашмаи поке ба поёнҳо мешорад.
анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қуллаҳо то қалбҳои шумо мебарад. расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо. телефони тамос 8484. анатис обе ки дар он лаззати зиндагист. махсусан барои ошиқон дар ақиқа аз 13 то 14 феврал то 40% тахфиф бахшида ба рӯзи ошиқон. ба духтаре ки аз 1000 гул болотар аст чӣ бояд тӯҳфа кард? ишқи ҳақиқӣ ё ин ки ҷавоҳирот аз коллексияи нави фаронсавӣ дар ақиқа тилло 20%, бриллиант 30% ва нуқра 40% арзон. дар хотир дор танҳо 2 рӯз аз 13 то 14 феврал. дӯст дор ва дӯст дошта бош. суроғаи мо дон печать рӯбарӯи сафина. шаҳрванд ва расмиёти маъмурӣ, шаҳрванд ва давлат, муҳокимаи бо адолатона, баррасии масоили ҳуқуқӣ бо иштироки мутахассисони соҳа дар барномаи фурсати донистан. фурсати донистан ҳар ҳафта рӯзи душанбе аз соати 13 то соати 14 дар радиои Азия Плюс. Реклама на радио 44 650 83. Азия Плюс. Лучший из мира красоты в рубрике «Бьюти Гид». Визажисты не боятся использовать бьюти-средства не по их прямому назначению. Этому стоит поучиться. Тогда вы точно будете знать, как сделать полноценный макияж, если в вашем бьюти-арсенале только тени и помада. Считается, что румяна и помаду лучше подбирать в одной гамме. Желательно, чтобы оба эти средства по оттенку были либо теплыми, либо холодными. Можно заморачиваться подбором гармоничного сочетания оттенков, а можно сделать проще – нанести помаду на скулы вместо румян. Кремовую текстуру помады легко растушевать. В то же время румяна, особенно если они достаточно яркие, вполне можно использовать в макияже губ. Нужного оттенка можно добиться, аккуратно вбивая пигмент в кожу губ подушечками пальцев. Еще одна пара взаимозаменяемых средств – это тени и хайлайтер. Достаточно иметь в своей косметичке светлые мерцающие тени оттенка шампанского или, к примеру, бежевые с шиммером, чтобы обойтись без покупки хайлайтера. Если же он в вашем бьюти-арсенале уже есть, то нет повода не попробовать его в макияже глаз. Он сделает взгляд более бодрым, свежим и потому выразительным за счет подсвечивающего эффекта. Тени и подводка тоже могут заменить друг друга. Обычная практика рисовать стрелки тенями, чтобы линии были мягче, чем те, что получаются при использовании подводки. А карандаш-лайнер, в свою очередь, можно запросто пустить в ход при создании Smoky Eyes. Ну а при создании полноценного лука не забудьте про яркие акценты в виде ювелирных украшений от Таджик Кристалл. Признавайтесь в любви красиво вместе с Таджик Кристалл. В честь Дня влюбленных с 10 по 14 февраля в магазинах Таджик Кристалл вас ждут скидки на ювелирные изделия из золота и серебра для самых любимых. Таджик Кристалл. Доступная роскошь. عزیز جان جگر جان دل 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 جان بغل داشتم تو را در چرخ دورون بغل داشتم تو را در چرخ دورون اگر تا آسمان گرد ستاره عزیز جان جگر جان دل 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 جان عزیز جان جگر جان دل 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 جان ششتی و من وعده دادی و من کشتی عزیز جان جگر جان دل 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 جان عزیز جان جگر جان دل 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 جان سیاه بخاری داری و دل رخمی مسلمانی نداری عزیز جان جگر جان دل 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 جان عزیز جان جگر جان دل دل
Плюс» представлен техноторговым центром «Волна». I have this thing where I get older, but just never wiser. Midnights become my afternoons. When my depression works the graveyard shift, all of the people I've ghosted stand there in the room. I should not be left to my own devices. They come with prices and vices. I end up in crisis. All this time I wake up screaming from dreaming. One day I'll watch as you're leaving, 'cause you got tired of my scheming. For the last time, it's me. Hi, I'm the problem, it's me. At tea time, everybody agrees. I'll stare directly at the sun, but never in the mirror. It must be exhausting, always rooting for the anti-hero. Sometimes I feel like everybody is a sexy baby, and I'm a monster on the hill. Too big to hang out, slowly lurching toward your favorite city. Pierced through the heart, but never killed. Did you hear my covert narcissism? Like disguise as altruism, like some kind of consciousness. All this time I wake up screaming from dreaming. One day I'll watch as you're leaving, and life will lose all its meaning. For the last time, it's me. Hi, I'm the problem, it's me. At tea time, everybody agrees. I'll stare directly at the sun, but never in the mirror. It must be exhausting, always rooting for the anti-hero. I have this dream, my daughter-in-law kills me for the money. She thinks I left them in the will. The family gathers around and reads it, and then someone screams out, she's laughing up at us from hell. It's me. I'm the problem, it's me. It's me. I'm the problem, it's me. It's me. Hi. Everybody agrees, everybody agrees. It's me. Hi, I'm the problem, it's me. I'm the problem, it's tea time. Everybody agrees. I'll stare directly at the sun, but never in the mirror. It must be exhausting, always rooting for the anti-hero. Сезон низких цен в сети торговых центров «Волна». Успей купить товары по выгодной цене и сделать свою жизнь ярче по спеццене. Полный список товаров на сайте www.volna.tj. «Волна». Техника вместе с вами. Hikmati Rus дар Азия Плюс. маро авҷи фазои болу пар нест. шарори оташу сӯзи назар нест. барои хуб алҳақ хуби хубам. барои ганда аз ман гандатар нест. гулрухсор. Hikmati Rus дар Азия Плюс. дӯстони азиз, таронаҳоро гӯш кардем. сурудҳои беҳтарин буданд ва боз ҳам маънӣ бардоштем аз суханҳои шакарину зебои Сабрина Боно ва Абдуллоҳи Азизамон. хуб, фурсате кам боқӣ мондааст. хуб, марҳамат, чӣ мегӯяд акнун ки шумо аллакай инқадар 2 солу 2 моҳ шудааст барои оиладориятон ва аллакай як шебу фарозу талхиву шӯрияшро ҳама як пастиву баландиҳояшро кам как бошад ҳам дидед. мисол чиқадар мисол аллакай як тавсияҳои медодагӣ дар шумо ҳаст ки бояд дар зиндагӣ чӣ хел боша. мисол шумо ба ҷавон духтарон, Абдулло ба ҷавон писарон. марҳамат. ман зан нагирифтагӣ, марҳамат, ман гӯш мекунам. шумо муҷаррад гӯш мекунам. хуб, вақте ки хонадор мешавед, дар оғози зиндагии ман ба шумо чӣ тавсия медиҳам? аз тарафи нигоҳи зан ҳама вақт таваҷҷӯҳ кунед, чунки ва Бону
оилаи шумо аз хонаи модар чанд соле ки дар онҷа калон шуда эркагӣ кард, нозашро мисол модараш падараш бардошт, баъде ки хонаи шумо мебиёяд, шумо бояд ки ҳамон нози падариву модариро ба ӯ бидиҳед, меҳрубонӣ кунед, дарҳол чӣ накунед, зӯрӣ накунед, ихел накун, минбаъд ихел рафтор мекунед, ҳамаш оҳиста оҳиста ба хубӣ. Дар оғози зиндагӣ мешавад вай то он даме ки шумо характери ӯро меомӯзед, вай характери шуморо. ба ҳамин хотир сабр дар кор аст, барои якдигарро омӯхтан. ҳамин 5-6 моҳ ки аввал хуб гузашт, иншалло ки то охира хуб меравад. Якдигарро ҳурмат кунед, сабр кунед, боқӣ ҳамаш хуб мешавад. خب بهترین توصیه ها خب حرکت میکنیم که همون دخترک رو فهمیم. مثال من خودم رو این خیلی تصور کردم، من رو به دیگر خانه برده دیگر باره تو آخری عمر در همینجا زندگی میکنی گویم من چه رفتار میکردم، همه چیز به فکرم حاضر دور زد و از خانه‌های خوب. اولی مرحمت عبدالله شما. برای جوانای حاضره گفتنی هستم، برای پسرها که در حالتی که زن میگیرن مقصد میگذارن که زندگی مستقلانه، زندگی یک جای داشته باشن، در این حالت گفتنی هستم که مردم یک چیز را از خاطر نبرارید که همین دختری که شما انتخاب کردید به خاطر شما بسیار چیزها را از بهرش گذشت، وای زن هست، وای مادری فرزند آینده شما می شود. در سیمای زن همسر باید مادر رو دیدن در کار، خواهر رو دیدن در کار، دختر رو، بعدا زن رو، در حالتی که اگر از هم آخر همونیم حسابی که زن یک چیزی هست که در سیمای وای هم مادر هم خواهر هم دختر رو دیده می شود. وای رب نیست که وای رو زدن، تغییر کردن، پست زدن یا اینکه دویم خفه کردن. چطوری که میگوین گل رو هر خیلی که آب دادی همون گونه کلان میشود و میشکفد. همسر رو باید احترام کنی، توجه زیاد کنی، توفه کنی، دایم تابش بولیده باشد، همون قدر زیباتر میشود، همون قدر برای خود یک گل رو میپروری که در حقیقت دوست داری، یعنی که محبت ها باز هم زیادتر می شود، بهترین. خیلی خوشحال هستیم. عاشقان ما زنده باشید. الهو در 70 سالگی اویله‌داریتون، 50 سالگی و 70 سالگی و 100 سالگی اویله‌داریتون شمایان رو هم خیلی دعوت کنیم، با شما صحبت کنیم. خسته نباشید، فقط دائم هم خیلی خوش روچه، زیبا، خندان، شما خندان، دل پیوندان، همیشه دائما صبرینا عبدالله زنده باشید، همه خیلی باشد. غمگینی در اویلای شما هیچ گاه نباشد. دوستان خیر. خیر، تشکر زیاد برای دعوت، بسیار بهترین برنامه بود. زنده باشید.